کی کمپانیا جاجوک جیبه کاری بانک سیده کاینه گوشمی 994 میلیون دیناره سه وزارت دارایی حکومت حریم کردستانه کابینا نویه پروژه که دونهما پکتی به نوی زیرزمینه سرش يعني بمتى مراجع لنا ومديري له وجي باري خرج مهم حكومات زاني خادي كتتشان بس مين بانكا كزورة استراتيجية باوركي زورة استراتيجية جي كي زوري خوشي ديكوري وزوري جوان الروكيش دريوي في الهناية ساري قرميته بن جوري كاشية يعني بنوي كاشية ديواري وجيتشا سقف سنوي وسقف مغربية دیواری پارپشتی تقریبا 400 مکعب داری نقطه او حراسیایی تایبت حراس او کاواویا یعنی همه تشتوی جایزه سوزای کشیاتی دایبه عردوی هنزورنیه داروبار تقریبا 30 داره کی دلی چینی پیشاوی دی ایره بیارتون کی پروژه که کار یعنی لقناق کوتایا دای زورنا ما تقریبا لاخیریا اوینه 18 تیپری مثلا هنده كورده شوري داريت ماينه يچاما يعني يجي وصلايت كا خاشيت كتن كهرباء بنجره يعني حميد شولتي كان تقريبا اجازستان ركبتها مدي المدي خلاص كان اجانا تبي الرابق لين باكا شو هواي وكي جا خوش بدي دسبيك